Ndabibutsa umunsi wanze kwira, ndabibutsa umunsi wakomerekeje imitima y'abantu benshi. Uwo munsi mbabwira ni umunsi utazibagirana mu mitima y'abagize asosiyasiyo Mwariwe Murenge. Hari ku minsi 2 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2021. Uwo munsi nibwo twagwishije ishano, dore ko ishavu ritazadushiramo. Uwo munsi nibwo twabuze umujyanama wacu. Wari umunsi muremure, wari umunsi uteye agahinda, wari umunsi ubabaje. Nibwo umwari asosiyasiyo twabuze umuntu w'ingenzi, ari we Maître Ntwari. Muvyeyi wacu, tuzoguhoza ku nkingi z'umutima, kuko wari inkingi y'umwari asosiyasiyo. Muvyeyi wacu, ntituzakwibagirwa, kuko wagiraga ibikorwa vy'indashikirwa. Ntituzibagirwa ineza wagiraga, ntituzibagirwa urukundo watwerekaga, ntituzibagirwa inama watubwiraga, ntituzibagirwa urukundo n'ubuntu bwawe. Ntabwo navuga byinshi, icyo tumwifuriza ijoro ridashira. Imana imwakire mu bawe, murakoze cyane. N'est-ce pas un Murenge? Je donne condoléances à la communauté Banyamulenge. Je donne condoléances à l'association Mwariwe Murenge.